Hare Krishna. We are all learning Rama Raksha Stotram. We have completed 16 core verses. We will start from the 17th verse onwards today. All of you repeat after me. Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishala Akshau Chira Krishnajinambarau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishalakshau Chira Krishnajinambarau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishalakshau Chira Krishnajinambarau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishalakshau Chira Krishnajinambarau Translation देखेंगे. Rama and Lakshmana are young, beautiful, handsome and very strong. Rama and Lakshmana have wide eyes like lotus and wear deer skin and piece of cloth. Tarunau Rupa Sampannau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishalakshau Pundarika Vishalakshau Chira Krishnajinambarau Chira Krishnajinambarau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Tarunau Rupa Sampannau Sukumarau Mahabalau Pundarika Vishalakshau Chira Krishnajinambarau
पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ 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 पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ Verse number 18. फल मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दन्तौ sorry, it is dantau. फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ Rama and Lakshmana consume fruits, roots, and root vegetables like ascetics and bachelors. Rama and Lakshmana are the sons of Dasharatha and are brothers. Phalamoolashinau dantau Phalamoolashinau dantau
तापसौ ब्रह्मचारिणौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ One more time. फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ Verse number 19. Sharanyau सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्व धनुष्मतां रक्ष कुल निहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ उत्तम इज देयर, रघु बोलना है इसलिए। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां
रक्षक कुल निहंतारौ रक्षकूलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम् शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम् धनुष्मताम् रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ रक्षकूलनिहन्तारौ रघुत्तमौ If you are breaking as Raghu Uttama, then Raghu can be small. But if you are combining Raghu Uttamau, ऐसा बोल. शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षक कुलनिहंतारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम् रक्षकूलनिहन्तारौ Rama and Lakshmana protect all living beings who surrender to them, are greatest among all archers. Rama and Lakshmana are destroyer of Rakshasas and are the best among the Raghu dynasty. Sharanyau sarva sattvanam Sharanyau sarva sattvanam Shrestau sarvadhanushmatam Shrestau sarvadhanushmatam Rakshak kula nihantarau Rakshak kula nihantarau Trayetam no raghuttamau Trayetam no raghuttamau Sharanyau sarva sattvanam shrestau sarvadhanushmatam Sharanyau sarva sattvanam shrestau sarvadhanushmatam Rakshak kula nihantarau trayetam no raghuttamau Rakshak kula nihantarau trayetam no raghuttamau Sharanyau sarva sattvanam shrestau sarvadhanushmatam Rakshak kula nihantarau trayetam no raghuttamau
शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारं त्रयेतां रघुत्तमौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारं त्रयेतां रघुत्तमौ। वर्स नंबर 20। ये थोड़ा अलग है ट्यून, और इसमें ब्रेक भी कहाँ कहाँ करना है वैसा दिया नहीं है, सो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। आत तज्ज अनुषा विशुस्पृशा वक्ष याशु नहीं याशुगनिश याशुगनि शंग, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया है, याशुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। इधर गच्छताम लिखा है, वो बाद में ए को डिलीट करेंगे बाद। आत्तसज्ज धनुषा विशस्पृशा और एक बार आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा थोड़ा धीमे से बोलना, सुनकर मिस्टेक नहीं कर। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा विशुस्पृशा वक्षयाशुगनिशंग संगिनौ वक्षया, ऐसा है वो एक साथ है, वक्षयाशुगनिशंग संगिनौ वक्षयाशुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत पथि पति में ही उधर ब्रेक होता है, बहुत बड़ा लंबा नहीं। रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत पथि
लक्ष्मणाय मम लक्ष्मणाय तदैव गच्छताम् सदैव गच्छताम् तदैव गच्छताम् सदैव गच्छताम्। अभी लाइन बाय लाइन जाएंगे। आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशङ्गसङ्गिनौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छताम् रक्षणाय मम राम रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथि सदैव गच्छताम् रक्षणाय मम राम सदैव गच्छताम्। पूरा श्लोक। आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतपथि सदैव गच्छताम् सदैव गच्छताम्। आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतपथि सदैव गच्छताम् ठीक है। ये श्लोक कल हम ट्यून में सीखेंगे, थोड़ा अलग ट्यून है इसका। सो लेट अस रिवाइज whatever learned today 17 18 19 tomorrow we will learn this shloka in between 17 to 19 revision आप सिर्फ सुनना। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनांबरौ Verse 18 फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare